خوش است که در جمهوری تاجیکستان موضع‌های سیاحی و شکارگاه‌های مخصوصی پر از حیوان‌های نادر طبیعت موجودند که افتخار کشور سرفراز تاجیکستان دانسته می‌شوند. سفر ما به شکارگاه سنگابچیان جماعت دهاتی دشت جم ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین توسط راه ماشینگرد بختر دنقره بلجوان کولاب شمس‌الدین شاهین صورت گرفت. قطعه راه کنگورد بلجوان و کولاب شمس‌الدین شاهین با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق به معیارهای بین المللی بنیاد شده است. در این ناحیه کوهستان مملکت مسیر زیبا و زمانوی بنیاد کردند که رفت و آمد واسطه‌های نقلیات را خیلی آسان گردانیده است. همه روز طریق این مسیر ساکنان و مسافران و سیاحان وطنی و خارجی به موضع‌های تاریخی و سیاحی دشت جم، درواز و ونج تا بام جهان سفر می‌کنند و در این شاهراه مال و محصولات صادراتی و واردات شونده انتقال می‌یابند. شکارگاه سنگابچیان جماعت دهاتی دشت جم ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین به جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت آکسوس هالدینگ تعلق داشته از پایتخت مملکت در مسافه بیشتر از 330 کیلومتر جایگیر شده است. تا رسیدن به موضع بود و باش ناظران شکارگاه بیشتر از 3 کیلومتر راه را داخل آن همین سنگاب توسط اسب یا پای پیاده رفتن ممکن است. این آغاز نقشه های آبادانی و حفظ طبیعت از جانب مسئولین شرکت مذکور در این موضع است. طوری مسئولین شکارگاه سنگابچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت آکسوس هالدینگ اظهار داشتند آنها با فرصت گرم شدن هوا بنیاد راه ماشینگذر و قرارگاه زیبا و معاصر برای سیاحان داخلی و خارجی را دارند. ما زمان به شکارگاه سنگابچیان جماعت دهاتی دشت جم ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدیم که الکه فرصت مشاهده بز پرمشاخ مارخور نبود. ساعت بیش از 17 شده است. ناظران شکارگاه گفتند که بز پرمشاخ مارخور که در کتاب سرخ تاجیکستان جایگیر است ساعت‌های 6 صبح به چراگاه و سیر و گشت می‌برایند. با گفته ناظران شکارگاه بز پرمشاخ مارخور در پشت کوه الوک زندگی میکند. ما از سال 2009 برای نگاه بین حیوان‌های نادر و جنگل اولوی همه زمین‌هایی که در تریتوری خوجگی جنگل دشت جم سنگابچیان جایگیرند نگاه بین کرده ایستادیم. سال اول مثال همینجا تماشا میکردیم میگشتید 5-10 سر میدیدیم هم خیلی کم بدم این چیز. از حساب نگاه بین خوب 623 سر بز پرمشاخ حساب کردند و نتیجه خوب نشون داده. شما چگونه نگاه میکنید؟ چگونه نظارت میکنید؟ چی شرایطی دارید؟ ما از طرف رهبریت شرکت با تمام شرایط ها ناظران تامین کرده شدگی‌اند. شبانه روزی در همین در همین باشگاه هستند. بچه‌ها خیلی دائما نگاه بین رو برامون داد. سیاحان تشریف میارند؟ بله سال دوم است که ما از حساب نگاه بین خوب از امریکا از دیگر دولت‌های خارجی اومده شکار میگذرونند. نتیجه های خوب داده است. باز هم از این دبا خوب میشود. خب بغیر از بز پرمشاخ باز کدام نمودی حیوان ها زندگی میکنند؟
بغیر از بوز پرمشخ اینجا حیوان ها خرس، خوک، گرگ، پرنده ها، خیلی همه نمود حیوان های چی هستند. چون روزهای دوره زمستان خیلی کوتاه است و شب‌های فصل دی دور و دراز، ما شبانه هم در گوشه کمین گذاشتیم تا از حیات جانوران این موضع سیاحی کشور نوارهای جالب و دیدنی را بهر شما پیشکش نماییم. خوگ یابایی در شکارگاه سنگابچیان دشت جم خیلی زیاد است. طوری ما اطلاع گرفتیم در این موضع بیشتر از 30 نمود حیوانهای درنده، شیرخوارها، پرنده‌ها و دیگر جانوران کوهی زندگی می‌کنند. رنگ و رنگی و قانون زندگی برای حیات در اینجا خیلی عجیب است. این خوگ یابایی پیرسال به طعمه گرگان اینجا و لاشخوران تبدیل یافت. صبح دشت جم در این دوره سرد و صاف و تازه است. اکنون برای به نوار گرفتن حیات و زندگی بوز پرمشاخ مارخور که از گرانترین سایت‌ها در تاجیکستان به شمار می رود، باز قد انهبین سنگاب 2-3 کیلومتر دیگر را طی کردن ضرور است. برای مشاهده بوز پرمشاخ مارخور به این بلندی کوه و شیب و فرازی های آن برآمدن ضرور است. اگرچه پیراهی برآمدن کوه برای ناظران شکارگاه آسان باشد هم برای ما کمی دشوارتر بود. به هر صورت ما در مسافه های گوناگون بزهای نادر کوهی زیبا و دارای شاخهای بزرگ و درازی تاب خورده را که در فهرست حیوانات نادر شاملند مشاهده کردیم. این نوع بز را در منطقه های ما مارخور میگویند. طبق اطلاع قد بوز پرمشاخ از 1 متر بلندتر و وزنش تا 100 کیلوگرم است. این ذات بزهای نادر از بویگری وطن ما محسوب می‌یابند که موجب تشریف سیاحان وطنی و خارجی می‌گردند. سیاحان و شکارچیان بیشتر برای شاخه‌های دراز و تاب خورده‌شان به اینجا می‌آیند و آنها را هدف شکار قرار می‌دهند. این نوع بز در کتاب سرخ و در میان مردم نیز با همین نام پرمشاخ مارخور شناخته می‌شود. از آنکه چرا چنین بزها را مارخور می‌گویند معلومات دقیقی گرفتن نتوانستیم. به هر صورت سیاحان خارجی خاصه شکارچیان برای صید کردن چنین ذات بز در کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای یک شکار غنیمتی به یک بز پرمشاخ بیشتر از 330,000 سامانی پرداخت می‌کند و از این کمیته اجازتنامه یا خود کواتا می‌گیرند. بعدا مسئولین شکارگاه سنگابچیان سیاحان را راهنمایی و راهبلدی می‌کنند. برایشان بهترین شرایط بادوباش موقتی را مهیا می‌سازند. برایشان بهترین خوراک‌های قدیمی ملی و غذاهای تاجیکی را آماده می‌کنند تا گردشگران جهان از تاجیکستان با تأثیرات نکو و خاطرات رنگین به کشور خویش برگردند. بینندگان گرامی، ما در بلندی 2200 متر از سطح بحر قرار داریم. بز پرمشاخ مارخور در بلندی از 500 تا 3500 متر زندگی میکند. این زمان اینجایی که ما قرار داریم اینجا را دره شاه بیت میگویند. محض شکارچیان و سیاحان خارجی برای صید کردن بز پرمشاخ مارخور همین موضع را انتخاب میکنند. از اینجا نشان گرفتن به آن طرف کوه همگی 200 متر را تشکیل میدهد که برای صید کردن خیلی موافق است.
соли 2018 мо ширкати худро таъсис додем ки ширкати Oxus Holding ва соли 2020 ба мо аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо як квота ҷудо карда шуд. мо хушбахтона ин шикорро бо сари баланд гузарондем ки шикорчиҳои мо аз давлати амрико буданд ва соли 2021 боз як шикорчии дигар аз давлати Норвегия дар ин ширкат меҳмон шуд ва дар ин ноҳияи Шамсиддин Шоҳин шикоргоҳи Санговучиён боз шикори дуюмро ҳамон хушбахтона гузарондем ва ин меҳмонҳое ки аз давлатҳои хориҷа ба мо ширкат варзиданд бо як рӯҳи баланд ва хурсандӣ хушҳолӣ баргаштан бар ватани хушон ва он яъне ки дар соҳаи шикор трофей мегӯянд он ҳайвонҳое ки аз синни 8 сола то 12 сола яъне ки сину солашон ба пирӣ расидааст мо ана ҳамон ҳайвонҳоро шикор мекунем ва ин корро ҳам мо кардем. чунин бузҳои пармашохи морхӯр дар 5 давлати ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон, Покистон, Афғонистон, Узбекистон ва Туркманистон мавҷуд аст ки зеботарини онҳо дар кишвари мо сукунат доранд. ба ҳамин монанд дар ноҳияи Дарбоз, кӯҳи Сарсараки ноҳияи Данғара, мавзеи тахти сангини ноҳияи Қубодиён низ бузҳои пармашохи кӯҳӣ ба қайд гирифта шуданд ва зиндагӣ мекунанд. дар шикоргоҳи сангобчиёни ҷамоати деҳоти дашти ҷуми ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин 623 сар чунин ҳайвони нодир сукунат доранд. бештари ин бузҳоро наринаҳо ташкил медиҳанд ки дарозии шохи онҳо қариб то 1 метру 30 сантиметр мерасад. то ба ихтиёри ширкати Oxus Holding ворид шудани шикоргоҳи сангобчиён дар ин дара шикорчиёни ғайриқонунӣ ва беназорат мондани онҳо саршумори ин ҳайвони нодирро хеле коҳиш дода буд. акнун дар ин ҷо нозирони шикоргоҳ шабонарӯзии ҳайвонҳоро нигоҳубин ва аз ҳар гуна шикорҳои ғайриқонунӣ пешгирӣ мекунанд. барои будубоши нозирони шикоргоҳ алон зери чунин хаймаҳои гарм, шароити хуб, ғизои дуруст, сару либоси гарм ва дигар имконоти зарурӣ таъмин карда шудааст. мо худ мушоҳида кардем ки нозирони шикоргоҳ дар кори хеш содиқанд ва ҳар як бузи пармашохи морхӯрро ба мисоли фарзанди хеш дӯст медоранд ва ҳимоят мекунанд. онҳо дар хунукиҳои фасли дай ҳам барои бузҳои пармашохи кӯҳӣ ва ҳам барои хукҳои ёбоӣ хӯрокҳои консентратӣ захираву таъмин мекунанд. ҳамасола аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва академияи илмҳои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот гузаронида мешавад ва дар соли гузашта саршумори ин бузи пармашохи нодир ба 628 сар расид ва аз ин қариб ки 146 ё ин ки агар хато накунам 147 сар бузи нарина буд. тақрибан 96 сари ин аз синни 8 сола боло буданд ки ин аллакай ба синни пирӣ рафта расида истодаанд. талабот барои ин бузи пармашох нодир ҳаст ва сайёҳон бар мо ҳам муроҷиат мекунанд. агар ки квота зиёдтар шавад дар оянда албатта аз мақомотҳо вобастагӣ дорад. ширкати сайёҳӣ аз соли 2009 ин ҷо фаъолият мекунад ва аз соли 2018 расман ба шикори ғаниматӣ иҷозат гирифтанд. тавре маълум шуд сайёҳон аз иёлоти муттаҳидаи амрико ва дигар давлатҳо аз ҷумла Норвегия тибқи квотаи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ҷо омаданд ва сайди хешро шикор намуданд. аз рӯи як иттилоъ саршумори бузҳои пармашохи морхӯр дар ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2021 ба 5080 сар мерасад. квота барои шикор аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зист ва академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол ҳамагӣ 15 адад ба ҳама ширкатҳои сайёҳӣ ҷудо мешавад. масъулин бояд бидонанд ки бо зиёд шудани саршумори бузҳои пармашохи кӯҳӣ дар як сол иҷозат додани як шикор хеле кам аст. мутахассисон муайян карданд ки бузи пармашохи морхӯр 12-13 сол умр мебинад. тавре мо зимни наворбардорӣ мушоҳида кардем бузҳои наринаи аз 10 сола боло хеле зиёданд ва ҳангоми боридани барфи зиёд онҳо тавони роҳ рафтан ва ёфтану хӯрдани ғизоро надоранд, яъне аз пирӣ мефавтанд ки ин зарар қабл аз ҳама ба бюҷети давлат аст.
масъулини шикоргоҳ ва дигар ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон изҳори сипосгузорӣ аз раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ мекунанд, ки барои шикорҳои ғаниматӣ қарорҳои дахлдор қабул карданд ва расман шикори ҳайвонҳоро иҷозат доданд. мутаассифона аз мушоҳидаи мо квота барои чунин ширкатҳои сайёҳӣ дар ҳолати солхӯрда шудану худ аз худ ҳалок гардидани онҳо хеле кам аст. беҳтар аст ки квотаи шикорро дар ширкатҳои сайёҳӣ бештар намоянд. дар ин шикоргоҳ бузҳои 18 сола болоро тавсия медиҳанд. синну соли ӯ муайян карда мешавад аз пармашохии он, яъне ки дар чанд қадар давр мезанад. агар он даври он аз се давр пурра карда бошад ё ки аз се давр боло бошад, маълум мешавад ки ин 8 сола то 10 сола ё ки 12 сола аст. агар чорум тови он то хурда истода бошад, маълум мешавад ки аллакай ин 12 сола аст. олимон инро исбот карданд ки ин бузи нодир то сини 12-13 сол умр мебинад. вақте ки мо мебинем ки ба даври чорум мебарояд, баъди 1 сол 2 сол мо инро дигар намебинем ин намуди ҳайвонро, чунки бар мо нозирини мо ба мо хабар медиҳанд ки аллакай мо дигар он бузро надидем, шояд фавтида бошад. мо дар ин ҷо мушоҳида кардем ки мақсади асосии масъулини шикоргоҳ ҳифзу нигаҳбонии ин бузи нодир аст. мо бо иҷозатномаи махсус ба ин шикоргоҳ омадем ва сайди хешро шикор кардем. дар ҳудуди осиёи миёна беҳтарин бузҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон сукунат доранд. дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳои амалии асосноки илмиро барои ҳифзи чунин зоти бузҳои ваҳшӣ татбиқ мекунанд. олимон таҳқиқот мебаранд ва ин ҳайвонҳои ваҳширо ҳифозат менамоянд. бисёри ҳайвонҳои дар ин шикоргоҳ мавҷуд буда дар китоби сурх шомиланд. мо хуб мушоҳида кардем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои зиёд кардани саршумори он талошҳо мекунанд, то аз ҳисоби он фоида ба даст биёранд. мо аз ташкилоти шарики худ ширкати Oxus Holding барои таваҷҷӯҳ ва ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ ва пешниҳоди иҷозатномаҳои шикор изҳори сипос мекунем. тавре маълум шуд, сайёҳон аз кишварҳои хориҷӣ маҳз шикори бузи пармашохро мавриди ҳадаф қарор медиҳанд ва ҳам дилбохтаву мафтуни табиати зебову афсунгари сарзамини хуршедии мо мегарданд. заминҳои ба шикоргоҳи мазкур вобаста шуда қариб 10 000 гектарро ташкил медиҳанд. дар 4 фасли сол табиати афсонавии шикоргоҳи сангобчиён зинати ба худ хосро мегирад. дар баҳорон садҳо намуд гулу гиёҳҳои шифобахш, ниҳолу дарахтони зебо мерӯянду нашъу намо меёбанд. қуллаҳои барфпӯши ин ҷо бо шаҳомату бузургӣ таваҷҷӯҳи ҳар меҳмон ва сайркунандагони дуньёро бешубҳа ба худ ҷалб мекунад. кормандони ширкат аз ҷумла нозирони шикоргоҳ дар ана ҳамин баландиҳои кӯҳ ва қисман дар поёнҷои он хаймаҳои зист гузоштанд, ки ҳар нафаре дар навбати худ аз нобуд кардани ин ҳайвони нодири кӯҳӣ ҷилавгирӣ мекунанд. онҳо аз таҷрибаи зиёди коргарӣ ба назар расид, ки хеле қавиянд ва дар ҳар шароите метавонанд аз шикорчиёни ғайриқонунӣ пешгирӣ намоянд. барои меҳмонону сайёҳон маълумоти хубу дақиқ дода метавонанд ва ҳам дар роҳнамоиву роҳбаладӣ хеле меҳрубонанд. ман бори аввал аст ки дар чунин кӯҳҳои баланд, он ҳам дар ҳолати сербарфӣ ба боло мебароям ва аз боло ба поён мефароям. сипос аз акаи Абдулхайр, нозири шикоргоҳ, ки дар баромадану поён фаромадани мо кӯмак кардааст. бо ин вуҷуд мо аз тамошову аз наздик дидани чунин захираҳои бузурги табиӣ хеле хушҳол шудем ва мондагиро дар сафари дурӯза эҳсос накардем.
шикори ин бузи пармашохи нодир ки тавассути квота ё худ иҷозатнома сурат мегирад қабл аз ҳама барои афзоиши қисми даромади бюҷет манфиати бештар дорад. нисбат ба 10 сол пеш саршумори пармашохи морхур хеле зиёд шудааст. дар солҳои минбаъда масъулин эътимод доранд ки саршумори ин ҳайвони камёфт дар рӯи ҷаҳонро боз ҳам афзоиш диҳанд. тавре сайёҳон изҳор доштанд онҳо дар кишварҳои худ ва ҳамтоёнашон аз дигар мамлакатҳо роҷеъ ба шукӯҳманд будани кишвари тоҷикистон қиссаҳо мекунанд ва онҳо низ талабгоранд ки ба ин ҷо биёянд ва ғизои маънавӣ бигиранд. барои ҳузури гардишгарон ва шикорчиён масъулини ширкати Oxus Holding тасмим доранд ки шароити муосиру замонавӣ барои сайёҳонро бунёд кунанд. дар оянда мо тасмим гирифтем дар ин мавзеъ як бошишгоҳ ё ин ки гӯем ки як меҳмонхона барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ барои истироҳати онҳо то ин ки онҳо тавонанд баъд аз шикори худ дар он ҷо рафта истироҳат кунанд ва аз табиати зебоманзар хуб истифода баранд. масъалаи дигаре ки ҳолати нигаронӣ чунин ширкатҳои сайёҳиро ба вуҷуд меоранд ин иҷозати чарогоҳ дар дохилу ҳудуди марзии шикоргоҳи мазкур аст ки чорбодорон рамаҳои хусусиро дар наздикии чунин ҳайвонҳои нодир мечаронанд ва эҳтимоли хуруҷи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ бештар мегардад. агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бояд аз иҷозати воруди рамаҳои хусусӣ дар чунин мавзеъҳои сайёҳӣ ва дорои ҳайвонҳои нодир худдорӣ кунанд. тавре мо иттилоъ гирифтем талабот на танҳо барои шикори пармашохҳо балки ба хукҳои ёбоӣ низ аз ҷониби шикорчиёни хориҷӣ бештар шудааст. чун давраи зимистон аст барои онҳо пешакӣ хӯрока захира кардан. назорат дар ин самт хеле ҷиддӣ аст. чандин сол пеш ин ҳайвон зери таҳдиду маҳвшавӣ қарор дошт. акнун насли ин бузи кӯҳӣ ва мавзеи сукунати он бештар мегардад. онҳо дар чунин нишебиҳои кӯҳ дохили дарахту бутазорҳои баланд зиндагӣ мекунанд. шабона дар ҷойҳои дастнорас дар қидаҳои харсангдор паноҳ мебаранд. бузҳои пармашох дар моҳи ноябр ҷуфт мешаванд. давоми 5-5.5 моҳи ҳомиладорӣ наринаҳо аз модинаҳо ҷудо мегарданд. моҳҳои май июн таваллуди бузғолаҳо шурӯъ мешавад. масъулин тамоми чораҳоро андешида истоданд то муҳити сукунати бузи пармашох тибқи талаботи биологии онҳо бошад. тамошои шикоргоҳи санговчиёни ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва мағзору табиати зебои ин диёр гуфтан мумкин аст ки Тоҷикистон воқеан ҳам биҳишти рӯи замин аст. ба гунае кишвари мо дар рӯи олам кам давлатҳоеро дучор шудан мумкин аст ки чунин табиати бою рангин дорад. тавре мо дар шикоргоҳи санговчиёни ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мушоҳида кардем. дар ин ҷо бузи пармашохи морхури беш аз 10 сола хеле зиёданд ки ба гуфти мутахассисон онҳо дар 12-13 солагӣ мефавданд
дар 12 соле ки ширкати Oxus Holding ҳамин шикоргоҳро назорату саробонӣ дорад, ҳамагӣ 2 маротиба шикори ғаниматӣ анҷом доданд. дар сурати зиёд кардани квота барои чунин шикоргоҳҳо ба манфиати кор хоҳад буд. агар олимони Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ ҷиҳати зиёд кардани квота барои шикори ғаниматӣ мусоидат кунанд, ба фоидаи кор хоҳад буд. зеро даромади шикор пеш аз ҳама ба фоидаи бюҷети давлат хоҳад буд.